kana lubebiti sebetulnya be seburbura ni bulbina kana nonda ni borong buli mai nonda be korbo biti na be korro ni takataka abo si bitalanga be kimni na borong tu be bali ni bola ada single le buni ko malumuturan raki na korro turanga suba abo mi na 231 Wayman Road na bono to ken da bali wali sina ngono go bakami ruru turan raki na ngono ko matani ko be mir to na uda ya o botin na marau na nditi en bugni ken ma mir na uda na matani ko ke bakay mir na bunu era boiti kina era kira nama gitu ngani kora karakana raun raw in sakan itu nganongo era nampul sarwa bina kara cabbage cholo gede bi kaboya ena bukun ran ndauti ye ya abi kita bagi chikubi kemni nonta kono baruta kina bagari mamal ne sile buri kuwa ena salika kambura kina VTFM seber ni katambote na itu tungo abir na borong wali siku ena singini kuwa akiro sa pambulo to manda chungani gibi kemni no kadri siamo chumai ena mona live ena Facebook page di VTFM baga kina bi kemni na sar to my live and YouTube channel di VTFM en single lebu binaka ni kuwa sanda beto gurun tu bulangi en danagi rongat sunan to mona en to nanga una leka ngaongo Kurmuntu ke Anasimeti Rakavosa, Netball Fiji Sports Development Coordinator, en ulutanga na non rasota na ngone lewa en Rising Stars Tournament. Ongo weirto na Silver Ferns Under 21, Australia Diamonds Under 21, Singapore Under 21 kirto na non to Baby Pearls. Ronga vaka Sarava Live en VTFM Facebook page ken na YouTube channel. Singa leveni kwa, maina tini kerua kina dona kaloko. VTFM vaka rimba malamala. Brought to you by Ministry of Employment, Productivity and Industrial Relations. Belakang bulu na wekanda turang na marama turbo ngone lewa lobe biti ni sama tumai na nonda sana fa turang tirga ba na nonda banu abaka kine na kina bi kor ni takata na biti tigo bangalala na bi tokai tua na bi mbuta na bi dalana bi kimno sokwa soboli en bi barra bi nonda banu ni sambulu na bi kita bagi kimni nonda kono boru takene sigali budi ko na baka rimba mala ya baka bi na ka na bukuni kerker mol mulum kartu bondo retiko na wekanda ligi bi ngarabi en netball Fiji abo bibi na nonra nana makina lubenda en hukuni nonra sota en under 21 karena pakai teori tiga nonton kuno ada beda nih sing ya dari rindo mak mentar pembulu mentang apa nonton bulang ya single lebih kuah ausana kiri ko memang matal teko mentang apa teko ya en single lebih kuah bulu nak matagali iya nim bulu nak turang matagali na tango ansmi rakabosa o mara mangani nukutodia loboni wai opalau o was chungai subobo ona Sports Development Coordinator ni Netball Fiji ena ngona sarangango anda bitang lo chikinango anda ngona wa teguna durmai na Netball Fiji na nungu sendo ngito bol na tim ni netball ni Viti wa tegubu mai bana 1999 na tim ni volleyball ni Viti o jao sangai lande mai na netball me ding takanong gito me baling takanong baba na ka ronondol ka yuni bagi ronondol ka viwa bobo tini kemring gitu volleyball batakina nomini lande mai na netball iya bobo tini sa nomini kala boya na timi na club da bai batakal club ni lo mai Viti club ni lo mai Viti na volleyball batakina netball iya don mo binak isa ken sana mai Vita lo chikin sigil ko sana marama ni leoni timi bata na volleyball batakina netball timi Viti era sana pa isa o di singori oh ani si meti rakabosa wala kitong gitu bata matagal limberin dorti kuchu bir nonta konele under 21 so na yada rongo ningito bata na mata timi ni Viti na netball na ngona na nento release utu mata ka malu ayo don mata na nento head coach Onis Rokura Ndila Tusese Pasiti Bunga Koto Bernadette Ramafono Eni Wong sa Langkatoko Koya Beni Nataka Bulo Rambuka Mariam Berso Paulini Mawi Sandin iya Sandin totoka na wala sa matagal yan sa membro ka saranga kau sa to kapal na kila kabagan gitu to ko bikimani sa roto moni mitarato kana itutunggo na Netball Fiji Sports Development Coordinator and ngono ko bikimani kada mo datal an sime di rakabosa non bulang ni singko ya ndar sa nante no buni bitalan no membeletir non tangon eleo na Rising Stars Tournament to manda vida na singa kina bono na bagay kina na soto go nangito ngo na tiga buchi na madaming ngo na singa moniti Bekitirga dun singa iya metin ka ni singa da na karusu katolo da na barumbuka yeah na mina moniti skina lutule hunangito na tiga buchi na ono nangai woti na walu
Na singa warumbu kana tika bucukan na mataka mena viwa kinandua. O total matagal ker vir nanto ni bitokon meronira nanumarato ka nangonongo o total na ngias nangito. Nangito na vador chikna Vodafone Arena mena monichi kena warumbu kana mada mingo mena katin ka deni singa kena karoso katolu. Dono mo binaka. Moniti kena lutule bu nangito na tika bucukan na ba. Nakap. Na betol nangito Iya. dana ba dana on dana walu. Sing warumbu kana viwa na chinkan dua kenandua. Matagalilay. Nagdurdur tapos kena wasini durdur. $5 flat ya. Uy. $2 bir na wani buli, Iya. bir na 12 years and under free. Irama ko matagali tapos pa schooling forms Lele yeso na chungo bego bir betelele na chungo na kanifiti secondary school se. Oh. Alright, dono mo binaka. Iya, okay baka chungo numni ID, rani ni kota numni ID. Sobir na chungo na ID na kanigito, ser na lako in valelewu. Right. Ya erna langain ran lebarta kabi amit ko na chuko iliu na nito financial manja ko na ngay wazrum kumnilom. Dono mo binaka, pambotan ni tukutuk rong binaka ya. Na single level ko. Ya, mita ko ganun da puno, pambotan ni bunga biro ntawan na lewer marotaka. Na kena mita kena non da punua. Na libu talang anak kar may bulida ni tal sungan rosot na libenta manele na basic secondary school. Na lo ni mafongo ka rangar mer lagi saraben nang gitongo. Na libu talang anak kar na bulida kina. Pambotan ni soton dur sarsungan na nom ditutu ba kina bika so itu banan isong ni netball biro na libenta na basic secondary school. Soto ko taban tutang na biyan bakisi taban ni ba matalaman dakin. Soto ko singe matay sarangan nambag ko. Balata ni babaruti chukunin to team ni ano 21 na World Youth. Na 2025 Ya kalau nga to bit sini ata kana kana bital no abati kana Pacific Sports. Kito kera nga na may kay biti. Yerto saban dunia asulia na bangalala to na may Australia kini sila. May kay biti na gito nga bet nerto sarida. Liunang gitu kita sa kita bikin na ka chugo biti. Host ka tu. Iya kita host ka chugo sartori na ni toto kasar na kena karabi na kena dakanang gitu wana international standard na standard to bena kator to. Muna to sa kondo na kena biluta ka bikim do na netball Fiji do maruta baliw. Ito maruta baliw mbete endo laba kinando tal na buturarani pendindi naite batikir to na belisilesimi babalang bambi Australia ke New Zealand. Pambotan ni maruta ki bagali bari tugu rong binanga kira sana pabutu kan sarsunga na moni tiri katin ke denisinga na madha watu mai na kena tibute kena na sota go iya wata pada wili berata na okay virtu mentang na timi korana na boita mingol ni bukan di takaman di viron ni porong kira ni bukan sar na tim lang chumingo eru chukume na tim ni Australia iya ndo New Zealand rona tim ni Australia iya. Do New Zealand. Iya. Ero na tim ni biti. Right. O kada ukeki kau ya, ero na tim ni ano tunwa ni biti. Iya. Orto sure di chuko mo orto na tim ni Singapore. Ya, orto ula ka chuko na tim ngo, orto ula ka chuko squad. Iya. Senior to tim ni under 21 saranga ni we matin tulile orto ula ka chuko ngo. Okay. To ula ka chuko ya sar la ko duru mo chuko system. Iyo. Ni non rodui matanitu ero Australia. Ya timino sar kemba chuko mai. Right. To New Zealand be tol na mada chuko roto chuko na kemba ngai ding na tim la ko mingo viti. Orto i Australia be ndona bula to roto kemba. Iya. Orto ngai la ko mingo viti sar to tereni chuko. Iya. Sala ko chuko nambak sawo china roto tereni wata chuko. Right. Bida tal na bero nambak orto saten wacho me bida na ngone lengo through the academy Kito angaraba chuko. Singapore kito usuri chirto mai. Dono bana ko mboto ni roba orto do kana timi. Iya. Erna bagi tabiti ko era sot singa limongo. Singa limai. Mani katiri kadiwa kina ikaros no bulga tuli singa na madho saranga mingo. Aga dorro pang bulsi bimel na talew orang mabileko tamay tia mama bora bulbenak. Bina boleh besar sulita apa nua. Tahu tak tinimila. Na boleh besar siapa cuma yang singa libu binak ada. Ini bulbenak na kikirau. Na siapa tahu mai lomoni wai. En singa binak ni ko baka kina Subobo, ani tagin bulu malakati ko en no to en tombali busuba en singali malakani kuwa
atau belum nak bela mikor ke bantu borong gulu ni single beda inda ya na mata timi ni na mata timi nonta panua na rona mata timi sa tingo apo mo tre sapa ante otak tiga bikata ni single beri kuwa ni asa tosu mena paka rau na taruh betarong single beri kuwa ndong ting taki paka pero nonta konele ada timi ruang yo nding taki paka na kena pati sara ko lakchunga na Fiji Secondary School sa finals. Ko nang gitu ta kachungo Yeah. na zone na reali sarando dingin tekmiki na vida na cream ni be kornibuli mera me duru mana ni to academy. Ni to lak mena academy go anga chukor to na coaches merto na garaba na terin tekira iya mul tekir chuko mera to ko na non rangito. Dono makasara na World Youth go na Bakimingo. Bakimingo iya Ko sanding tekin na squad go. Na squad go sa musu talita ko meba na squad be on sanga bulu na lini manalo. sande na ngorti mungkin ono sanga bulu sanga itu na musu chuko. musu mai Mesada mena wili ko sa tong go bikentu. Ko sa ro chikina go na tim ya. Tono bobinak ana kadau bata kei na kikawe ni bulu na ngone leo ke bani borong guli mai na single ni kuwa sa pagno ni tiko ni na to sa pagna tiko na pagabarau en buku ningi to ka to ka matamu ni na matamu go bikimni na kanda na netball world youth cup en pa iduriti ko en mbaki mayongo ango en pa iduriti ko mai newtin na world netball youth cup apa iduri en oksita ni rontol rusong gundua sama ni kadiba kime pa iduri Gibraltar Gibraltar akiba ko ni baki chama materi tungo bifunu kanongo etoka ya nabuli ku ke Morocco ndambera bita toka na bonua lebu o Morocco apaka kina o Spain na bonua don beka mutakale na bonua na boga duri kina na sot ngo bombutan na don ngo bina vekimi no ngone leo ali na digitaki membaleta na nomini na ngole Spain the club na Spain chukiro Valencia Barcelona Madrid ngora bono ni soka ke baka ndapa muri chigon na soka no durura ya lagi baka duri kina na nomini sot mai Marbella en voli kunni buno boy tamerongo Morocco na materi tu baka Europe abombo tendi tu rongo bina ka bikimni na ngone leo ni sana na magitu kan buno muni na ngole kina netball world youth cup kada baka duri tu kan rondo rosanga bul kaliman dorbi talo chinga en bugni tikino go bombo tin rosanga bul timi en ngono go erna kompiti ko membaletan berarti 5 teams pre-qualified wata kain lima na remaining team na lima na boni team ya erna gabe na lima na regional qualifier en ambaki go en non la sikatake kin non sot na ngonelo ada tuibuan en ambaki mo but sakena ngoni salasar nga sangoli sikina na ngonelo en ngono matagal terus manteni berli listal mai ada buku bikin nama kinon rengito nonton ngonelo en ambaki mayongo karena pakai dari tercumi Europe en agenti kita ke pakata beratimi sengono ta bantu sana nama kina de songo lewu mena dingi ta kina timbaleta nunggu bakana nunggu livro bi timi so sengola ni netball na rakabi ran timi le besar mantangan ibiti nangito rakabi le abitu ndona tikina bimbingo livro do tukuna segni lebu na ngawne ni pakapakaraw me pagaro ta kina timi dapat nung numa na so netball membeli tir nang tanganela baka mantanga naka satu wani juga nang ngono ko beto assistant coach tala na national under 21 Simbernyo ulani me sports development coordinator don mo nakiya webnata kana daga ni netball Fiji na kena mengarabi chuka na kena pathway na secondary schools don nangoni sala nangoni sala na me na secondary schools na academy hal sarai no to salinding tek na squad ko na 21 iya baka hindi tiket chuka na linbon ngona nandang wanela dina Hindi nira under 21 ranganan nganra butoir na nanda support kenda dina sa siya Vitalia sar na pada nire nandra ngito beta kenda build up tigira chuka nda tobule chuka met pator dak na nanda ngito libi wir keda na marama ibiti dina sa
netball weekend Iya. da support te kira besar baru winakatumira ngone lengo sarata kapa na kiana tereni na kiana vivi na mentally, physically, spiritually preparation membaleta na babaro nindana gitu nindana athlete and then irto sa na high performance sengan rebingan nanda masuk lah minta masuk lagi recu kame mina kacungan nanda toseli we merini betana bi kakeke na bukena nanda tosa kena ngonelo Dira sar. nanda bako koyango chiku Dira sar. Kimbalo nindo pa tayo nanda babaro taki ngonelo menambala pri babaro misuli virtu ada bugun ningito ena baki mengo. iya Doro babenak. Wambo tani tuku rong mina kaya vikimni nalu di benua ni borong cuma itu betul betul visusu membeli tir nalu benda na bagita bitiko madawa mayengo ya taro matagali singin ko bikim na kanto ni singin talo alisi singil beda indai da borong tiko buan Netball Fiji Sports Development Coordinator meraman ni obalau ana simedi rakabosa ka basunga koro totoka o subabu ena koro turanga suba ita bimbi sangkara batiko na katango membele tano rapor takin nonton ngone lewa matai saranga ena paparaw ena buning kita na mata tumai no soto nonton ngone lewa ena under 21 bawalkin na tim ni New Zealand der ngole chumingo New Zealand toka dituturi number 2 and World Youth Cup champion kena tim number 2 na tim talanga ni Australian Diamonds kabungo talanga vera ngole chumingo era tiko en squad sana baru tagi tu mo ta kero sen vang bakta na kaningo ni bati ko mayani tuba ni mata tim ni Australia wata kena mata tim New Zealand ni rongole chiko mai ni rongole chiko ni tim ronga matangali Vike mundo mandangan nanondo to ebiti da bana no mundo rai na politikina ni rongole chimingo mata ko champion abata ki ko number 1 na buru ni rongole chukme bango ya barta kini bebu ke bakali bikito ni to baka barau ena barta kina na yang ni tere ni kito wata ka butumai mesada busaranga mena singa ni mata mingo na singa moniti gina sa ena ngailore kina na tere ni ata kachuko na kokoni yango ni vengu na nomu babaruti ko chukon paleta na nomungi na madango beta na gito ena la kume na tereni na le ochindana competition mo pikin ocha sanga lutu tale sanga odambe tale ena be competition gina sa na gito ngo sana ngai lore sanga kina bet nyorto na be buka bale nyoro na wale maro na tim lele bongo uso chau dam taro sobre to ngone lew chuna under 21 ana ngono wara ngit chuna ma do mengo ngit tal chuna na tim lew ni non tabaru Letolu orto sa chukona squad ni Pearls. O Elina Ndrikimbau Nina Nakula ke Serna Musimalua. Orto na letolu orto sa chukona squad ni Pearls Orto sa lur ichuko ni orto sa ni Koudake. Orto sa ngital chunga bana tim ni Pearls ni Biti. Omoto ni tuturong na kaya ni rasa lewan sa chuna tim lew non do ngone lew ni andi tim ni under 21 en ngono ko ni biso chew matkali abo mo research ko na Fiji squad mbe kay to ko no do page ana sigre ko awsara ngandar mantang sanuli kana danra meraw ninta wikile to mantang patigir to no ngone lew andi ner to warin basi ko ni sigre ko na Fiji national under 21 squad go ulit ko na Fiji blue patigir Fiji black santon be kana Fiji blue go orto no shooters go o tale imbong indua Lemba Koka Nina Nakula Seini Naulia ke Elina Ndrikimbau artona mid court ngo Siteri Nokilevu Anatolia Nuku Susana Rasaumbale Butayeli Tokan Duandua Tori Kangovu Shade Salu ndo beka matakali batay Luciana Nakalevu artona defenders ngo Rafaela Correy Rabundi Henna Matavesi Reese Williams Varani Sesibula Yvonne na Lewambau wataki Salote Vosa yabe kimni na bakanda arto nonda moneleo arto matakeda tigo ena Fiji blue ena sot ena madaw tuma ya arto na Fiji black ngo arto na shooters ngo o seriana matanawa Crystal Sorbaki Meroni Tangiri o Keller Ndinawa
Rosana Hala Api-Api, Merewerita Boliboli, Aki Simbol Koro, Grace Nemawi, Toka sa Tui Sobivi, Seni Mere Tangi Taki Berata, o Nicole Kamotu, Ateta Smith, Wataki Sera na Mosimalua. Arto na defenders ni Fiji Black, na tim ini under 21 na netball team, Andy Matthews, Vilicit Tivalele, Sole Tonga ni Valu, Lilia Tangabindi, Watake Lindia, ta vesi. Yabe kiblino kanda na tanto na moneleo, totoka boti, en single libri kurto sa pavaro tigani, merna voitavi, en angito en amata wa kutuba. Subir na monibuli? Lelebu sarchinga virtual to se ngoni bulichiko. Secondary school. Ya, riva. Kamarota ke ni darongada. Iya. Wabo tu rong ka nirsa vavata chika na lube dan nambutura ni bingati en kena vata edha ke na bonua era tongito bulikina se era tongito bulikina. Amain secondary schools na gosa dosa ronon ra na ikalolu era buli sot ni anda tuiwan karena bagai teoritiko ena madawa katumai. Ya nanum tu baka ro mantangan na ngone na bombo tu sa pamatal kina bali lai au nangan reba ke baka sona ka au nanum mo na bante takina ge bante tekya takina na single ni ko. Nampala puningo na ni baka raw ni perna tur mango. Kiri-kiri kerorita er kemba bata ser du lago cingamai ena nor dui bali. Se nor dui tiko. Sa ronemba kina babaro ni timingo era lago cingami bale. Sarkemba wati batendo nangona ni All Sports series na All Stars artu akiamba kina o wabnata kani atu chikana bikawita kina bukini timingo balata ni ira lako chingami na lako ibali. Rasuk ngana buli rasota na 5 retireni. Iya na nonda soli chingami kami bale manando itumbu-tumbu. Sabina boleh besar. Na boleh bir na itumbu-tumbu na nanda sapata chukuna gitu irna lubenda. Ronga namba kina rabarau rabarau tu mai sini bakame bakairto na Australia bata New Zealand. Na babarau sa bakasan nganda na daka. Iya kinta tu lak mandali buli seli daka nge olak mina tereni Wachikana baroni tereni bikin tu. Ya sini ba oleh tigir no leo na Senga sara bakandua o bakandi taka chukana timingo nirto timi ngonele binaka. Kukua. Enanga ibebuk ngabali bunananda sapote kira chukoy. Don binak. Dah belum sana matagal. Abi kimino kanto ni sigento wale siya na single unikua. Abo to pikir review kaningo tini korona miniti ni bari may dapat sila na irovitalano. Ena single bede de darvitalo siya davitalo siya single unikua. Kaya ana si Medi Rakabosa na Netball Fiji Sports Development Coordinator. Ena buku kena bati te nang gito netball ki na nor kilakar na non tangon eleo. Ena buku ning gito ngor netball en non ta benua ka bunga rasala ki matataka na be si burbur ratabuti non ta benua so rasala ki kontara ki release talmai so bira bunga bira non tangon eleo era si buli sungan non ta korni buli secondary school era samelo na sarci na tim ni under 21 en shot ni netball kana bagai teoritiko na Rising Stars tournament kana bagai teoritiko na mata utumai ka roda timi yang wala chuma New Zealand na Silver Ferns under 21 roda timi yang wala chuma berto na ngone le Australian Diamonds under 21 roda timi kya kembali patu to na timi mana materi tu Roma New Zealand Roma Australia Roma Australian New Zealand ke nanto na besurete yang wala berto na ngone lewa Singapore ngone leo Singapore na under 21. Ya nitutu ko kirombo terbiyo kaningo total na nitutu ke toro chuka na ngono abombo tan total benga na ngone leo ni video seri na daw na kama lewa nituko mo ko na mother team in New Zealand na ngono go tato ni mentara pa na gakina ni don na ngone leo o seri na daw na kama lewa nituko mai na mother team ni New Zealand na sota ni Rising Star na madawa katumai. Era kera baru takin tim yang lawan rone bangoy marama tengali. Na kabibi na bibu ke bagai labo. Membeli tir non tangon leo. Dona bonua ngole tu bikin na bibu ke bagai labo se ngole sarchu kami non retangan non tangon leo. Apa binatang bali na bibu kinin non retona Fiji National Sports Commission.
kena matintu nanrtu lomosoli mertu na fantak na tunuman go na lomani rona baksauci na bebu ke lak ngamay na grand ko chukubirto na netball Fiji bebu chuke na tereni na nanrtu kertu nanrtu allowance na coaches babna tagibale buni adu chukme na nanrtu bebu ke na digicel binak. bebu sar chukubale bu ya na nangito meta ko na madamingo kito babna tagabale na bebu ke ni National Sports Commission kito maruta kambale tenia na bebu ke lakme ko na matintu bici ni bebu ke kito na nangito lebu ni maramotondo ibici na netball Dinasar. kito babna taki na nanrto bebu ke kito Na boleh besar, apa buat ini tutur rong nak ya? Rendre tahu untuk staf dan untuk bawa Rendre? nandrendre lebu Sentona kando bulida? na venues na uno meta kina tereni menangona kito se tereni kina kimze langa mena mata kele lain do bangarana na bondo la kamay tereni na track Iya. Hizi na track ngelande mena kote Iya. Go sonona ndando lakan mendali bukta kay na Venus sa chikmekin dotal na bukine na no nyingito saratokin na kanilotu au sini badalaya Dun, iya. Kan Rendre ngandu staf. iya na song babon na ndende kito stava Iya. sinvala tikito tosanga na tereni bononga kito rin dikini rongonela redi chukna nukungari na fosho na subapak Andina. ni sa oso na bulan tereni tole di bana binuku ni santi zara mati mena fosho ngori subap na mai subapak Umbo tini antor mana Rendre ya sachi ko nangangan sachi ko na passion iya Abir na tokon elewa salamat tu nabi bos ni bi balo ngangate ko bi kemni matagal dia era no misala ko duro mo ne system ni ningito ya na timeru na tim ni volleyball baka kina tim ni biti na tim ni netball na iba salabatina salabat tu na professional iba sala ya ngolo tu wiki ni berarti ko ni sa takabut ni samure woti mana ngoni sala ada sindra kan rawa na buru-burungo bombo de sana hondi tagi chibiro to koneleo kada tiki di budi sar chiboli wibeira na bikaso endo so tabian bising bombi pinan Rendre beratan Rendre donto nga enda bulikina seta ban no mire matagal dinto roko ando tu na berto no wanela no no se chikina wat kirto iya dako nindende na chukumikin na binaka tosanga na tereni na kiandana kaendende chuko ya bartaka chukandana kabina ka chukumimuri dinasar ya me balnga ngati kitunga kinorto no wanela dono bobinak o mo tiri tutur rong binak ya ador kare drive te gerto chuno to koneleo ke bantu borong chumani single bini kuwa bina boleh besar koneleo no posota no bi kandendre de sobe kana nguna kim mitako stu ya nambara bi lo dala na CC kim na redi kim do tumbe kan kim sini kila ni na non mata timi ni anda 21 ni bitingo wata kenen Rendre sernya arto sala ki sotabu tur tu sata kata girto arto sala ki vivi tu ya nandeli nuku nindi dar tu na mati en barra bi kena CC en kortura ni suba apa bina cuma yo peti buki en sigle bi ni bulu naka bina bali besar nganengu ana simedi lolo mai na bale bagai tala petero lolo he buki ngalangi en tabata ko mbuda ede wasi wele ni bulu bina na bekanta na borong bulu mai mbuda e wele en single bina ni kuwa do talaga na itukutuku mi ucu cibi kendaru ke bakal ngandre mo na bande takan do itukutuku si obi bande takan do itukutuku en single bini kuwa na be suri tiraramba be yiran do bito koni na tumbu vagakin na be yiran do bisu sene single bende indai pinaka ni chiknga matangalo be torongongo mo sabuta kina nungu babi naka to mandeli wer ke na stakeholders rabe buke iya na toriti kona timingo na 21 ni nanda ti banoko biti amna tekbale borto na Fiji Rugby Union na rotondo sulet kunto HPU gym kitondo tereni kina borto na Fiji National Sports Commission na matin tungo na roto bagilabo tak na tunuman go dinasar oir keda na tumbu keda ni leni timi under 21 korto sabarong gitonga na madamingo na netball Fiji na kena sangay chuko me babi nakatagi chuk nga na netball lewu nindende kitondo la kaduruma sonongona na bosa kito toso chuk nga mi kito babi natachinga na
gitu lew tondoni maramay viti na netball. Baka nunibinaka virto na lintimi. All the best. Na masulaka chiko me binaka na timingo. Vanunibinaka talchinga virto na Crest Chicken Fiji Secondary School Netball Finals. Naka. Kona badar chiko na singa bukululu tele barumbuka. Iya. Na rangitu chikin na rosa bukarwa na Kornibuli. Iya. Na rauto sa bukarwa na timi. Sina. Yabe donondolu limnan rawa sa bukaba na nguan ni rangitu chiko na tunman go. Ke ningalala ni may sarasar na sarang gitu sana tiga busar nga na sing monichi sarna te bolo. Tiga busar nga na monichi matanggali. Iya. Da busar nga na barumbuka. Magandua. Toto na mataw. Toto na mataw. Iya. Jempek sartunga. Dira sar. Bukululu rande olande manda berto na Fiji Secondary Schools. Iya. Bukululu tele barumbuka. Right. Sibeki ange lantal me bana Vodafone Arena ni may sarang gitu. Support gerto na timingo. Sa. Tim Vinaka. Tim Vinaka. Na boleh besar matagal. Usus nga weekendar apa mo sakit ko di pusat. Na duru-duru nga merah. Iya, $5 Kiro chiko na ando bito ko niyo. Nakamatanggal $5 nga flat. $2 bir nangone buli ke chiko namni ID ker muni nange kotayani. Bir nangone bagichin karola kusombo free. Sama tatakongan. Udah boleh besar matagal. Beki beli nakada saya coachingan na leo nino ke lailai. Baru taki ada single libri kome beki rono vio kanigo. Mau bibina non tabulangi tu ele na kame. Michi ke boni borro chumai na sarva lebu na weka na bingaravi. Eri song ni netball Fiji na non tavanua. Taborro chibi arsimeti rakavosa. Na weka mai lobu ni wai. Overlaw bingaravi tiko paka netball Fiji Sports Development Coordinator. Wir nantangone lewa karena baita besar chunga na Rising Stars Tournament na monitor ma da mengo me da sing wa rombuka beka sava ma da lo chikino koya dona timi berto na ngone lewa New Zealand na Silver Ferns timi champion in World Youth Cup champion beka kini berto na Australian Diamonds na ruchu man berto timi na ma da mengo dona timi sure chiko berto na ngone lewa ngol sa chumi Singapore arto sana chiko beka na nda bunon dona ngone lega ngo beka kini berto na nda ngone lewa na rutu na timi berto na nda Baby Pearls under 21 na timi ni kadau bata kina mata timi ni kikau kiro sa me da beke na boleh besar no muri borong boleh mai ada kay sama talon ta kono boro te kataraban na pag rimba malmala na singa lotu lebu ni madawa katumai me da no na beke no kadar mata sama chunga mana salika kambura kingo na VTFM na sa limo tagal Nakamatagal. kalau ngata chiko virto no ta kanela Naka kalau ngata.